Razumijem one koji nemaju senzibiliteta za nacionalni identitet i integritet Crnogoraca, za njihovu odbranu i afirmaciju od permanentnog hegemonističkog velikosrpskog nihilizma ili negacije. Nije im ni čudo. Nekretnine u zemlji i inozemstvu, ratno i antiratno profiterstvo, izigravanje i obražavanje nekakve veličine naprosto čine svoje. Ali kad se odvaže da drže pridike i lekcije, to je već teško čutati. Pogotovo kad već 20 godina znam što su ubijeđeni crnogorski suverenisti, koji su inače dominantno slabog egzistencijalnog imovnog stanja, radili da Crna Gora ne bude posrbljena, osvojena i asimilirana i kako su domovinu voljeli više nego domovina njih i koliko su propatili da ne bude okovana velikosrpskim sinđirima. I kad kažemo da ne možemo prihvatiti, a da se stalno ne bunimo, ono Amfilohijevo limeno ruglo na vrh Rumije, da ne možemo trpjeti, da na sred Cetinskog čipura Amfilohijevi vojnici u mantiji drže zaključanu dvorsku crkvu gdje su sahranjeni kralj Nikola i kraljica Milena, da u okupiranom Cetinskom i Ostroškom manastiru drže okupirane čivote naših svetitelja, da na Vlašku crkvu na Cetinju i crkvu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću otimaju i drže pod svojom velikosrpskom klerikalnom vlašću. Trebamo li zbog toga biti stigmatizirani i klevetani kao u doba najcrnjeg boljševičkog agitpropa? Zar zbog toga trebamo, što kažemo, da budemo proskribovani i žigosani na razne načine? Zato klevetničku imputaciju Željka Ivanovića i Filipa Kovačevića, danas im to u brk kažem, da smo mi, citat, ološ i hulje koja je svoje utočište našla u patriotizmu, komentarišem riječima koje je nekada crnogorski diplomata, borac za slobodnu i nezavisnu Crnu Goru, dr. Ivo Jovićević u vrijeme kad su nam Srbi oteli državu, crkvu, naciju i jezik 1918. uputio Andriji Jagoševu Radoviću i Janku Spasojeviću. Oni nikakvog ideala u životu za koje bi se borili nisu imali. Njihov jedini ideal bilo je puno korito. Kraj citata. Htjeli to priznati ili ne, činjenica je za veliki broj da je za veliki broj naših ljudi borba za opstanak domovine i afirmacija crnogorskog nacionalnog identiteta bila i ostala važnija od materijalnih dobara i tokova novca ili sticanja i obrta kapitala. Crnogorski patrioti koji vole domovinu kardiovaskularno, a ne abdomenalno ili nekim drugim organima, dakle rodoljubi koji državi i naciji iskreno pripadaju i stoje na branik crnogorskog napadnutog identiteta, nisu izloženi samo medijskoj satanizaciji četničkih eksponenata, nego i uvredljivim atacima pojedinih članova redakcija jednog ovdašnjeg privatnog dnevnog lista i njegovog izvršnog direktora koji zbog svojih ličnih animoziteta i privatnih interesa ni manje ni više za brojne crnogorske intelektualce napisaše da su tobože kreatori razgoropađene burleske, kako nas javno u svojoj kolumni u vijestima časti Balša Brković, te da smo na pokaznoj vježbi, pa shodno tome izmanipulisani, izvršioci tuđih naloga, kako nas je portretisao Željko Ivanović, da smo politički sateliti i političke hulje, kako nas okarakterisa Filip Kovačević. Najveći i najstrožije sankcionisani kriminalni akt u savremenom svijetu je rad protiv svoje države, spaljivanje i sakaćenje njenih simbola, narušavanje njenih državnih granica. Da tragedija bude veća, ova država određuje i pozamašne nacionalne penzije pod uslovom da ste se u najmanje 2 poslanička mandata borili protiv Crne Gore, njenih nacionalnih, kulturnih i državnih interesa. Predsjednik svih građana Crne Gore, Filip Vujanović, kako kažu vrstan advokat, pitanje samo čiji, podržavajući ovakve stavove, a kao dobitnik odlikovanja za ujedinjenje pravoslavnih naroda u postsocijalističkom maniru, računajući na neznaveno svojih birača, izjavio je da priznaje jedino mitropoliju Crnogorsku Primorsku, zaboravljajući pritom da se kanoni odnose samo na unutrašnje ustrojstvo crkve, a ne i na odnos države i crkve. To bi bilo isto kao kad bih ja danas i ovdje izjavio da po pravilniku mjesne zajednice Nova Varoš na Cetinju Filip Vujanović ne može biti predsjednik Crne Gore.
Ako već govorimo o kanonima, Prešednik to zasigurno zna, onda je Mitropolija Crnogorsko-Primorska kao filijala Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u okvirima same te institucije apsolutno nekanonska crkva, a kao neregistrovana institucija u ovoj državi apsolutno izvan i nažalost iznad Ustava i zakona ove države. Prešednik svih građana Crne Gore u skladu sa svojim javno iskazanim opredjeljenjem kaže da je uvijek izjavljivao manje nego su srpski velikodostojnici od njega očekivali, svodeći na taj način i ponižavajući instituciju predsjednika jedne suverene države na portparola Srpske pravoslavne crkve. On dozvoljava sakaćenje crnogorske himne. Gotovo svi mediji afirmišu ovo nepočinstvo kao patriotski čin samo zato što je jedan opoziciono poslanik ustao da pozdravi svoju unakaženu himnu. On zaboravlja da je svojevremeno bio dio tima koji je cetinske patriote hapsio zbog pjevanja cjelovite crnogorske himne. Jedan od njih sam i ja. Mora znati i to da se kompletno kulturno nasljeđe Crne Gore, koje je kroz vjekovima čuvalo naše narodno i nacionalno dostojanstvo i pamćenje, nalazi u posjedu porobljivačke Srpske pravoslavne crkve, odnosno Republike Srbije. Dok čekamo da se Prešednik nepostojećih i nevidljivih stanovnika Crne Gore, onih koji se osjećaju Crnogorcima i kojima potire religijsko kao najintimnije osjećanje, dozove pameti, pod njegovom voljnom ili nevoljnim patronatom se mijenja lice ove države, falsifikuje njeno kulturno nasljeđe, mijenjaju granice, negiraju vjerske slobode i to sve u čežnjivom vremenu euroatlantskih integracija.